ISARAELU papena foi ona talaina foi le avanoa I lenei taeao ia papena ona auna tua ia te oe na ona ona le tua por tamai lenei taeao ia o le por kalame masani I solulu taimi masani I le afosefulu ia se ia pa ia foi I le tula sukumalelua haleluia o le whaungangana malo ISARAELU o le por kalame lona tolu lenei ia le atua whaftaia le alofa ma le anga lelei o le atua I lenei taeao ia ona ua whapena foi ona toi maua le avanoa ia au na atua I foi I lenei taeao ia te oe o whapena ona fia te mafuta ia po le ainga foi ia le Global Kingdom TV I lenei taeao o le au nanga masani lava o le tala noa I le upo le atua o le molimau o se tautinonga o se mea lelei foi na whai le atua ia te I tātou umalava le ngata foi la ia te mātou o papena ona sa whai atu lunga lenei platform ia ai o lau mai mua mai o lo join mai o lo share ina foi le tātou por kalame o lo comment o lo fisosoani mai ia o lo whapena ona tātou ngā lulu e whatasi pēla ona iai lenei taeao ia e mua lava ona whafo I le vi inga o le whamanu ma le whawhetai le atua awa e tatau lava ia te ia le vi inga tau ia te ia le whamanu ma le whaneitanga awa ana le se noa le atua ia le mawhai ona tātou au lia fia le nei taeao o le aso fou o le taeao fou whapena ona whaupopo I aso whaitau lia o lo tātou wola au whapena ona tātou iai pia I lungo le nei whunga ele ia po le nei foi o langa e le tū mau haleluia ia e whaftai ai le atua le nei taeao ia whapena foi ona whawhelo ai atu foi I le paia ma le mamalu Samoa o le ainga pele a le Global Kingdom TV I le nei taeao whea lava se baenga o whapena ona e maua mai ai le au nanga a le whangangana malo ISARAELU ia avea le nei avanoa maungalunga le avanoa whaauro wa saunia le atua ma te whata alofa atu ai ia I lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu whapena foi ona tātou iai le nei taeao o le whaasoina o le whaatalaleiina ia e mai se foi o le luluina po le whaasoina o le upu le atua whapena ona whaatalofa atu ai ma whaafelo ai atu I le suafa mamalu le suafa silisili le suafa leo Yesu Kiriso I au na tofia le atua mo tofa tua I so se whatawhaitau langa lo whapena o na ngā lulue ai mi ia le atua le nei taeao pea foi o na whatalofa atu le nei taeao I ta matina ma tutua whaftai le atua I le whafualoa I na peo lo o tau soifua ia au tātou iai I le nei o langa ia ai le atua whatalofa atu foi a inga ma wo o e foi o lo whapena o na avea le nei por kalame whapena o na whaima por kalame whatangaina I foi lo taimi e te mafuta mai e te fia te whalongolongo I le upo le atua ia ma te whatalofa atu ia te oe I le suafa manmalo Yesu Kiriso whatalofa atu foi I le au-auna ia whereti matwhatua e mesi o le ainga le alofa tūnoa patalofa atu fo I pule le sunga ia Mike Oreta whapewhatua ia Sarah ma le nofualo ia whaftai le atua ona o le nei ala leo ia whapena ona o le maua I pere fisota inga whapena ona whaalautele ai le talalelei ia e mese o le whiau o le malo haleluia e whatalofa atu ai ia te oe whatalofa atu foi
I sio ma ua e kalesia o le ali o file mu I le nei tai au. La tō foi o whapena o na mai moa mai. Hallelujah, whatalo whātuai. Nisi foi o mai moa mai tono wharwhainga ruenga. Tono lau tā vale, tono mau tamalao. Whātai lea tua. O na umwhai o na e whātanga ina. Se au nanga ai maa ua matama I le nei tai au. I lou tangata I le nei tai au. Hallelujah. Evi ia ai lea tua. Ia tātou tau whai ai vele vi inga o le whātai lea tua. Ona o le malosi. Hallelujah. O le ola. E mai se le ea o whapena o na tātou na nawaina. Ma leifua mai lea tai au. Ma lea tai au. Whapena fo le nei tai au. Whātai lea tua au. Ona o le leo le whātai ma lea tai au. Ona o le alofa o lea tua. Le alofa tūno o lea tua. O lo whapena o na lava lea mo. Tātou le nei tai au. Hallelujah. Ai le tuina atu le. O na le atu le nei tai au. Hallelujah. Ai o le au saunia se talo. Ie whapena o na amataina ai le au nanga. Al whaungana o le malo ISARAELU I le nei tai au. Hallelujah, Jesus. Glorify your mighty name, Lord. E te tau ia te oele vi inga lo mātou matua. Tau ia te oele whamanu ma le whanetanga. Mai le ta ele o mātou loto I le nei tai au. Mātou te whape atu. E sili lava oelo mātou matua. Oe o le atua e le suia. E mai le vavau e o le whavavau. O le alefa lava oe o le o meka lava oelo mātou matua. Mātou whaatai le nei tai au. Whapena na toe au lia fia I mātou o lau whanau. Nisi foi o whapena na whia ngai mga luenga. O a mātou whanau ia o a onga. O whaiva mati ute lo mātou atua. E mai se foi mātou le nei tai au le au ona ina le whasoa ina o lau upu lo mātou atua. Mātou whaatai ia te oe lo mātou tama. Ona o lau leonga ma lau puipuinga I le aso ma le aso. E te le tu la foa ina lava I mātou. E te iai, e te muli e te taitai. I so se mea mātou te o ai lo mātou atua. Mātou whaatai le mana o lo toto Iesu Kirifi. Sauwina e lunga o awala, tono ta vale, so se mea mātou te o iai mātou te langona ina le mana o lo toto. Awala I le whaamalo longa, awala I le whaasaolotonga, awala I le toa file mu e maise. Hallelujah, hallelujah. Whapena ona iai le file mu mātou. Te langona pea le mana leo lo toto Iesu Kirifi. Whapena o na maua e pe I mātou le toa file mu e ui lava I nā whātia le fōlaunga lo mātou atua. Ai o lo whapena o na e uu mauina lo mātou oe. Hallelujah mātou whaatai anganga pa ia I le ngā ruenga. Fesoa ani lo mātou atua. Whawhetai anganga pa ia. Whapena o na e taita ina I mātou. Whapena o na e fesoa ani. Taimi e ngata I le loa le tangata. Taimi e ngata I lo mātou malosi. O ina e whapena o na a mata mai ai oe anganga pa ia. Pe o na iai le nei tai au. Uru fale foi tono le ala leo le klopo le nei tai au lo mātou atua. Talo tu ina atu ia te oele au nanga I le nei tai au. Mai se lau au na ia mai ki lo mātou atua. Lau au na foi ale atinu lo mātou tama. Au mātou tatala noa I le nei tai au. Mātou tatala noa I lo le lei o lo matautia ma lo sisiri ese I o mātou tangata. Talo tamanga leila ua fio I lau ainga le klopo ki nansini le nei tai au. O na whartua o tamama tina mātutua. Ai le ngata I lea o I lātou malava o whapena o na maua lea whanua e mafuta mai le nei tai au. Ia e whaamanuia ia te I lātou. Talo foi tama anga leila upu le nei tai au. O le sulu le I o mātou vai mani malama le I o mātou wala. Whapena o na anga le leila o fio matamana o mia o ianga pa ia le nei tai au. Tai me whasoa I na I lau upu le nei tai au.
ia i lau whauunga tama anga lelei lau wa fio nisi o whapena o whiangai mamai o le tino ia vea lau upu le nei tae au whapena o na whaamalo loina i lato. Hallelujah, wai o uini whaafita uli. Hallelujah, wai o tau whai se whai unga se le tusa malofina ngana. Apa tulo wa au tamai le nei tae au. Ma ia vea lau upu whapena o na lavea iai se anganga i le nei tae au lo mato o tua. Talo anga leila o fio le amataino nei au o nanga o ngā tutonu se au fo ion whaiwina. Ie fo iai le inga ia te oe. Talo tama whamangalo no mato whale tonu i le nei tae au. Ono o Yesu Kiriso ala tua i le nei tatalo. Amene, amene, hallelujah Jesus. Ia la tuina tulo i le tama i le nei tae au. Ia mo san saunoanga i whapea fo i le toi so ina o le tātou mata upu mai i le nama iaso i le whamanuia te le tua i lo loto i le nei tae au. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ia le tua nei tae au. E umana o whalofa mwhaatalofa atu porkalame. Ia whapena fun whawhino ia tutina i le ia mare malu si o 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 Samoa. Ia o whapena o na pia ia mai e fo impapa au iso se i tuo nei ke lope. Mai se lava i o Samoa sifom Samoa sai. I o New Zealand nei, Australia, o Hawaii ma Amerika. Ia me se fo iso se tuo ke lope a fai fo i e maua mai e nei 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘𝚅. Ia o mauma papa au ISARAELU. Ia o le porkalame o le whaungangana o le malo ISARAELU. Ia i le nei tae au. Ei, nei whaitawina le upo le tua e ne tusina ua nunga o tātou screen. O le mua no whai ngā tupu e sifuru marifitu. Hei mua e o le whai upu sa le whai po e rua sifuru marifitu ngai whaangata i le mta upu lea e fia tara noa a toa iai. Ia ai whaftai loto i le tua nei tae au to e maua le avanoa. O le avanoa se mea i le au maua. O se avanoa fo o se avanoa wha au. Ua whaavanoa ina i tātou ala leo. Ia pule anga ko tātou ala leo. Ia nsunga ia pasta Mike ia me se fo i o le lango sua le whalitua ia Sarah. Ia mare whanau. Na tafo i lea ia o le tama whaiwhi au martina whalitua. Ia marekane sia nei ia vi ia i le li. A le ava noa arwhai toa wa tala i le tua. Ia mo le whaungangana o le malo ISARAELU. Nei tae au. Tātou o le upo le tua ma tātou whaasoa ai ma tātou taranoa ai. Ia e fiatele se tala i le upo le tua e siri atu le upo le tua ngai le se upo le tangata. Ai o le nei tae au e whainga ngā whapea atu pe o ngā ua furu tarotina tele o mea o lo tutupu i le si o manga i whafo atu ma tutonu mai fo i ma le lalolangi i taimiri nei. Ai mese lava ia o le mea o whate ia i lalolangi atoa lava mai lava i le nava iaso se ia o mai fo i le neiva iaso. Ia ona o le nuu o le atua. Mea lai whaetua i lau tala o te whaftai ai le atua, whaftai fo i le anganga pa i o le atua ma le whaalinga. A le atua e avi ana au auna e fo i whaalinga o le tātua ala leo nei. Wa mai ai le porkalame ma te ngaru lue ai wa tofa ina ia mavala wina ai o ma o tangata o le whaungangana o le malo ISARAELU. Ia e msalo si la fia fo i o nisi o tātua wa inga ma le kālesia ma pa anga ma sani na wa ma ua ma le ana leo. E mese fo le ana leo ia ila ia o le ana leo le tātua ma ola Christian Network i le 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘𝚅 o le tua o si whea ngainga. Na winga no tale le whai atu, o na aiposi la fia e le atua, wa le ngata ia wa harfa fia fo ISARAELU. Aina aiposi la fia e le atua lo loto, whaatasi e ma le loto tina. Ia le wa o mai e le porkalame, le ngata o le atua o si whea ngainga, wa o le whea ngainga no na ono le matitara noa ia stofi. Ia i whea ngainga o le ele, a wa o mai fo e le sunga ia pasta mai ki le porkalame. O le whaungangana o le malo ISARAELU.
ai o leo wo fia le loto ona o leo wo tonu lava ile nei taimi ia wo yai le me wo tupu ile no o le tua wo te ia ima fa te ia ile la langi ato. I believe the whole world was shocked about what happened in Israel nowadays. Ma le taimi le nei alena tato wo le tusi faitau o inana tele to se tala e tam fa mamana matu ale te talo le woman talo le tina ile tua a wina mai lo na nga pa ia se I tato wo sha wa onga tu spa ia wa ole a tele tala tangata tele manacho tangata tele fo nia wa onga tangata ole a fai le va nga le ai le ia le tara no mai o tu spa ia fata si ai ia mare nganga pa ia le tua e so ani mai ile tau fa matala ina tu a mise foi so ni atu ya o ne ia tato mo ni le sona taua ia ile meo lo tupu nei ile no o le tua fai ngo fa pe atu o le sa ni tina fai tau fai mo fai po ono e mata ile por kalamel nei chai fai ngo fa pe atu ya o lo tu mau pe le tua ele suia le tua ele suia fo itala le tua ma fai ele suia nga fea ngainga ele suia na forfolanga ele suia fo ia na saunoanga o umana fai ele suia lava le tua e sui le chamata sui me o mai tupu le lalolangi ai le ma fai ona sui le tua me nga fai mai o le tua e mai le vavau e o le fa vavau o le fa vavau le tua e le fa pe e a mata pe a umaka ko pe umana lalolangi pe a o le fa vavau le tua a maka mai a kau kire iai na maka mai ai le iai se me tasi iai se me nga fai le iai tangata ele iai se ISARAELU ele iai se Samoa ele iai se me tasi so ole tua la ole tua e tu mau e fa vavau ele suia le tua the God that we are serving, the God that we are believing in or believing to is the unchangeable God, it's the everlasting God, the eternity. Ai fa vavau le tua la fai tau tina fai po e ono fa mole fai po e ono a fai tau tina fai po e ono fai mai o le mena o te fia taranoa tua I fa amata tua I le pokalame nei chai au e feo ai le tua malona nu o ISARAELU e iai le tua malona nu o ISARAELU o le polo misinga le tua fai a le se fai tau fai po e ono se I kako kau kilo iai a fa mole o mea uma na o wherua ai ma ISARAELU uma. Pena o vai atu ai ea se upu se tasi whaamasino o ISARAELU. Na o poro ai e leo I lo nuu e whaapea. Se ale mea tau tele whai ai se whale a rasi mo wao. Ore amatanga la vore foi upu. A mea ngā rene ukango piki mai. A pafa pe nga e so tuspa ia pe so pengi ma so pe pa tanga fa mau ngi ai le matanga na fa ufu fa mai o mea umana o fer wa ai ma ISARAELU umma fa mai I have walked with Israel with all of Israel with all of the Israelites I have walked with them o mea umana o fer wa ai ma ISARAELU umma o le perea ngo fia ku o le tua e feoa I malona nuu feoa I malona nuu masangi ngo fa pe atu le tala le tua fia Mose I le ngu le uma ko fa maungia ku ilu matu I le si foi upunga I le ngu le ISARAELU inga wo ISARAELU wono no foi ko mai ku pito fa mai le yo le tua ya Mose sa wa lo e mai lo ngu wo o mai o luma le o yo lo ya lo e mai lo ngu fa pe ala Mose ya nga ngai nga la yo nga fai uma fasili matala Mose I le tua ai te o fai uangin karanga Mose ma le tua tusi nga le esotu fa mai le o le tua Mose e ke le alu nga oi ta ke o ma oi ta che o ma oi a le fa ma ngi mai me mo nga ngo fa koi e fe wa I le tua malona nu o ISARAELU me mo nga nga o ka ko por karame o fa nga na o malo ISARAELU e feo wai mai ai le tua marona nu o ISARAELU nanga o le tala le tua ngwhai mai o mea umana o whea wai ai ma ISARAELU uma
Mai ra me o ma ngai ya o de mea pe o de a onga mo o ma o mai chacho o man ni cha ya o de por kalame ni cha ya o fonga ngana o malo Israel ele tu ua ele tu on changacha ele tu ua ele tu no nanu fa mai le forfolanga le tu o fa mai o te le tu ua oe o te yache oe chache o ma oe o yache oe ya so lo wola. I will never leave you nor forsake you, but I will be with you always. Le promisi le tu on fai I lona changacha o lona nu o Israel. O mai foi le ya chacho le nei chai au sia o onga mo oe ma mai chacho uma le nei chai au le fonga ngana le malo Israel sa bo ma fa fonga mai. Ele tu ua oe ele tu. God will never leave you. Ele fa ngalo oe ele tu. He will never forsake you, but he will be with you always. And still he is with us. Yache oe yache a ule tua fonga ngana le malo Israel. Ele tu ua ele tu no nu ule. Menonga lua la sauniti na fai tau fai poe fitu. Fai mai ole tua na te filifilia pe na ia filifilia tupu mo Israel. Na fai tau fai poe fitu. Ole nei foi ia fa pea ona e fai atu I lau au na tabita. O lo fa pea ona fai mai ole ali o au. O au na au mai a oe aile loto a mamoi. Na e muli I mamoi. Ina ia faya oe mataitai I lo unu o Israelu. Hallelujah. Ina ia faya oe mataitai I lo unu o Israelu. O le tua la nga ke filifilia tangata o le nu lea o Israelu. Nga ia filifilia tupu o Israelu. O le tua nga ke filifilia tangata o le nu o Israelu. Fa mentana tu spaya le nena fai tautina o au na o au maia oe ai le loto a mamoi. Na e muli mamoi. Ina ia fai oe mataitai o lo unu o Israelu. Aku maina e wale o onga tu spaya le o le nu o Israelu. Le faunga ngana o le malo Israelu. E to fia ma filifilia ma vala wina ele atua tangata o le nu o Israelu. Aisha, awa e yaile tua malona nu o Israel. Aku maina ya chacho pe ngo fai atu. Fai maile tua o au na au maia oe na ile loto a mamoi. A e muri atu I mamoi. Aisha nga nenga muri mamoi. Fai maile I o le lenga muri ina ia fai oe mataitai o lo nu o Israelu. Israelu. E tō fia fo I tātou e le tua. E wala uwina tātou e le tua. Sa iai ata vita I pā mā moe. Sa muri mā moe. Sa muri iai mā moe. Sa whawhanga ma leo I mā moe. Sa wha maoni ai na. Aina au mai e le tua. Sa vita e whai ma tupu o rona nuu o Israel. Whape nā fo I oe. Whape nā tātou o tangata o wala uwina e le tua. Wala wina ta vita fai matupo Israel. Wala wina oi. E fai matai o lo wai. Fai matai o mtangata. Fai matai o le ala leo. Fai matai o le kalesia. Fai matai o le wala wina le tua. Fai medona ia o le mea nonga lua. O le tua na ia filifilia tangata o tupu mo Israel. O le na fai tau tina fai upo e valu. E fa pea se la mona fai boe valu o mea na fai e le tua mo ona tangata. O mea na fai e le tua mo ona tangata. O rona nu o Israel. Se fai tau fai boe valu. No o iai fo ia te oe I mea umana e alu iai. Ma o fa umatia na I o luma e na ita ia te oe umalawa. Na o fai a fo I mo oe le ngoa pe o ngoa li I te tele I le lalolangi. Hallelujah. Hallelujah. O mea na fai e le tua mo rona nu o Israel. Le kala ngoa mai e le tusi le. Mo mua no fai ngā tupu mta upo suma fitu fai upo e vanu. Ka fonga na e tolu vaenga ia o mea nga fai e le tua I fai upo le. Me mua fai mai na o iai fo ia te oe I mea umana e alu iai. Nai vai. So e wha mao ngia mai ai. I was with you wherever you go.
nga o iai atu o i mea uma nga e alu iai me lua fa mai na o fa uma tia na yo luma e na ita ia te oi na o fa uma tia le tua le tara no ia e lona no Israel na o fa uma tia yo luma e na ita ia te oi man menon tolu fa mai na o faia fo i mo o ele i ngoa pe o i ngoa ali te tele i le lalolangi o mea nga faia ele atua i lona no Israel o lo faia ele atua i lona no Israel ma e faia ele atua i lona no Israel mea nga nga fa ko e ken mo mua ele suia le atua anga o le atua e tu mau o le atua e fa vau o le atua nga fola fola ele umar kai me o le ko mo nga ele umar tai mi fo yo le ngu umar le atua ai fesili mai afa fea me o tupu ile nu o le atua ele suia le atua ale fa mai na o iai fo ia te o i mea umma na e alu iai nanga fulfolanga le atua fai ang wakamau ko ma le kwa umma o fe tu tala le atua fai Yosua ia e roko kele mai fa malos au ke vai lo ku ka makau po lo ku ka wanga va ka wa lo va ai ruma wa o lo tua o ke oi me umai ke anu ia ta pe o ia Mose fa pe ngamo o ia o Yosua ma te tonu ngo isi o Mose e represent na the old generation a o Yosua e represent the new generation and still o lo iai lava le tua na o iai atu o Israelu i mea umana e anu iai fa mai do rei venga dua na o fa o matia na yo luma o e na ita ia te oi o e na ita ia te oi fa o matia e le tua tangata ita ia Israelu ngaka ika ia Israelu so sisi ia ika ia Israelu pio kasa man me rau fa ia Israelu e fa o matia e le tua na o fai me tangata wale aro lofa le pare mia o Israel wale aro lofa fai mai fo ona ngu o le atua e ama le ngu o le atua ai mana malama le i tala le atua ngafai ai mana malama le tuspa ia le atua e iai le vaenga le luma atu o ki whamakala ko i le whamakala ko i le mau i le fai mai le atua e iai le keimi fai mai tuspa ia e iai le keimi umai le alufa o le atua i luma kuru ma me no na tolu i le vaenga fai mai na o faia fo i mo o ele i ngoa e pei o i ngoa wa li te tele i le lalolanga kana lea le tua fai apera amo Isaako Yakopo e o mai a kavika nango le whaungangana na malo Israelu e ku waku pe ma kaulongo pe ma o tele o taimi maso mai o funingi kai au o le ngo Yakopo nga suia mai le ngo Israelu o le ngo Yakopo nga i ko kongu sfulu tribes o Israelu nga sui mai le ngo Yakopo i le ngo Israelu o ngore mga ongo ne tua Samoa marifafonga mai a fai ke mangingo mai mana malama i le ngana Samoa le la ufa matala tue tsoe o le winga lo pu Israelu le ko mai le screen pe sila mai o lo yai le tua matangata God is with his people le winga ngana upu le Israelu le ngana i peru nga mga oile tua sui yai o lo yai ale tua ma Israelu au waka ke vava ai me o tupu e vave ka ko fa masingonga ma me umana ba e ka ko vava ai o fea le me o le au o fili ngano le tua la fai tau tina fai o poiva o Israelu o le nuu ma le ele na saunia ele tua Israelu o le nuu ma le ele na saunia ele tua na fai tau tina fai o poe e iva fa mo o te tu atu fo i se me e no fo ai lo nuu Israelu ma o to ina ila to e mau ai ila to yo la to lava nuu e le to e whanga e tia ila to e le to e whaatinga ina fo ila to e tangata mio leanga e pe yo ana mua lava ilei haleluya mai o Israelu le nuu ma le ele na saunia ele atua mai le yo foi poiva o te tuu atu fo'i se me nofo ai lo o nuu o Israel. Saro pe ngo fea kurvasa kia ngei po kere fea kufoi arela o fea tu mitai au
Awa tatou viewers a mese foio si o tatou tunu tele o Samoa fai tau iai mo mua no fai ngā tupu se fitu fai po iwi. O te tuu i nā tu foi se me no foi lo nuu o ISARAELU. Kako wole winga ringo ISARAELU ku waku le me ngofo ai tangata ku uyo ngofo anga lea o ele ngofo ai tangata ma ye loa ile lalolangi ma tangata uma a mese fo yo ISARAELU o lo ku ai o lo iai male tua. O lo iai male tua. Ku mai aka ko rasa wa onga mo oi mau faungana na malo ISARAELU tatu por kala men nei chai ao o le mea wa saunia ile tua mo oi mau no foanga nga wa ngofo ai a fai wa saunia ile tua mo oi ia e ngofo ai langa a saunia ile tua o lo iai male tua. If God prepares that for you to stay where you are. Why? Because God is with you. Saunia le tua menga ke ngofo ai wa e lo menga ke ngofo ai. Ngofo ai lo pe wa lo wa saunia le tua. Sidi me ka fa fengo lo wa saunia le tua me lo ngofo ai. Wa e lo wa e mau ai lo fia ile tua. Ka ko mau ka ko fia ile tua. Nanga o le si e fua langa ngofo ile mangui ar kingo. A fai aku wa le se kupe le se me ai le se me nga e kam fai le e ko mingoi le si aku ngu kam fai ke mingoi le si ngofoanga a ele maua se me ai ma se kupe ngei e ki ko mingoi fo ya le si me e ke le maua se me ai ma se kupe nga a wa e ngofo ya nga wa e lo wa e fia ile tua wa e alu ile tua wa e lo ile tua ngofo nga o le me nga fa mangui ile tua ya ki oi me pie le ai mangui ke le ke vai ai a fia lo roto file mu lo roto ia ngai malo lo le ele nga o nga saunia ele tua ele monka ngaka aisa o la ia male tua vai ngai lua fa mai ma o to ina ila to e maua ila to yo la to lavanu vai le ngu la le tua au saunia se ngo foanga se me ngo foilo ngu ile ngaka ngo ave ye lo ngu ku ye nga o ko inga i mana ko inga fa me no le menisi mena fa mai e maua i lo ila to ila ko ngu asa unia ele tua ele mare ngu mo o fa mole ngo foi lo inga aisa langa o inga e ko inga i o e ma o ele tua ma maua i lo ka ko inga fa mau inga i cha to ele tua amen haleluya ngo foi inga to ai o ele tua ma fa mau i lo nga ele tua saurore yo disi va nga fa po iva fa mai ele to e fa nga e tia ila to ele to e fa tinga ina fo ila to e tanga ta mi o leanga e pe yo ana mua I've seen me kia udan me lo kupu lo ko fa kinga ina ko no ele nga kama imea la we ia ki fa pe me si ke le mga ia ola ma so fo tanga ta le ai o le o ongar ku spa ia me ne ke na ku a o kai mia ia so ia nga makua ave umakanga umma le mu ave fa ka sungu umare le ayo Yerusalema ku i umai na lo sungu le ai ngai kama i mea na ku puse ko fa ke e fu Israelu ia se fa ke e Israelu ma fa ke e ka ko na me ko ke fa fa ke e cha cho le vai ngai lima o fai pos fulu fa mai e fa to ila loina i ova o e ita ya Israelu na fa tau tina fa pos fulu fa mun talu foi ona po na o puro ai i fa masino e pule lo no o Israelu o te fa to ila loina fo ila to umo e ita mai te oi o te tau atu fo ia te oi e fai ele ali se a inga mo oi e fa to ila loina i ova o e ita ya Israelu inga umalo kai me o kupu so lo kai me o fa masingo na ngala ko pu le nu o le tu e kai me ne fa me fa u pu le se fulu na o polo a i fa masino e pu le lo nu o Israelu
lua o te whaato i lalo ina fo i lato uma o e ita mai a te oe. E whaia e oe se a e whaia i ova se a inga mo oe. E sawa i o whamasingo e pule re ngu. O mai ke mingi i alaua ku i le pule re i paremia. Preskingi. Na e pule re nu. A mai re i orva ngai rua e whaako i lalo inga i le tua ia i lako umo e ika ia Israelu. O le whaipos fulu lo karangoa kwai. Whai mai re ia e whaia fo i Jehova se a inga mo oe Israelu. Whaia Jehova. Memo muana nga ia o le taita inga le tangata i tono na inga kongo o le akalesia o le taita inga le tangata. E tofi e le tua taita e pule i le nuu. Tofi e le tua taita e pule i le a inga. Taita i o le tama martina. E tofi e le tua taita e pule i whapotonga. Tofi e le tua taita e pule i le akalesia. E pule le kalesia fa menona i orvaenga e lua e fa ato i lalo ina fo i le tua i lato umo e i tangata o le tua o tangata o le lu o Israelu fa penga fo i ka ko o tangata o Israelu fa le nganga fa mai e fa ato i lalo ina i le tua ai fa ngano na maru Israelu ngika e au le o onga tuspaia ai ai fo i sesi o e ika ya o e a fa o or ka mamar kinga ai fo se ika ya o se fai au o sta tai ai se ika ya ki o fai mai au ke pore pe a fai e pule mane tonu pule mane sao pule i fina ngalo le tua fai mai no na il tana tu spa ia e fa to ina no ina e le tua ia ma fai e le tua se a inga mo se a inga mo ai fai e le tua me uma lava me uma fa me fai e le tua se a inga no ngore a inga nga lu fa chas tu fa chas Pai ngai ono, fai pusutasi, fai mai e wha tuma wina i ova le nuu o Israelu e wha vavau. Na fai tau tina, fai pusukasi ma sulu lua wha manmuri. O ina wha ato e ina uaso, e wha atasi ina atu ai oe mauta ma. Ona o wha atu wina lea o so lau wha nao pe a mawai atu oe. O so watali i foi, o te wha atu ma wina lona malo. E whaia ia se whale mo wau o te whaatu mawina fo i lona no whaali e whawawau. O whi pusulu. O le vaenga le hono, o le au onga nitai au whaungana na malo Israelu. Whai mai e whaatu mawina i ova le nuu o Israelu e whawawau. Whamaongia whi pusukasi ma whi pusuma le lua. Fa mai e tolu va ngai o kang vai e fai punga e lua me mo fa mai o te fatu wina so lau fa nau pe ama vai atu oe lua o te fatu ma wina no na malo tolu o te fatu ma wina fo i rona no fo ali e fa vavau fatu e le tua se si o fa nau ata vita pe o maku ka vika lenga fa kula i solomonga pa mai dara ia le vaenga e lua o te whaatu mawina no na malo. Whaku mawinga na malo solomonga se inong se iau o ngā umma na malo solomonga, ngā umma no solomonga. Pauanga o kei minga whaku mawinga i na malo ku whakasi o Israel. The United Kingdom of Israel. Na pauanga o kei ngā umma no solomonga mai lua lo na malo. Ia repo amo mai eropo amo. Lea kali i markaika. Pato mawina na malo e whamau, se ironga e uma. Pa mai rona ia o tala ra tuspa ia, o te whatu mawina foi rona nofo ali i e whavavau. Nofo ali i malo e whavavau, ma ne nofo ali i e whavavau. Whatu mawina e le atua le malo Israelu. Le nuu o le atua, le nofo a inga a le tupu o Solomona. O le vaenga fitu. Vaenga fitu fa mai e tu maude a lofo le tua ia Israelu. Na fai taura tina fai pusu tolu fa mamore. E fai ia o mona tama. E fai o ia mo o atali. O te lea me se ina lo o lofa ia te ia.
E pei ona o ave eseina I le na mua ia te oi. Ngai wa ai rei. Me tonu ane o whea koe. E irki me umai le lofo le tua tangata. Ai whai mai, e tu mau le lofo le tua ia Israelu. E na koe whai kauri tina, whai pisu tolu wha muna. E whai a o mo na tama, e whai o ia mo o tali. O te le ave eseina lo ua lofa ia te ia. E pei ona o ave eseina I le na mua ia te oi. E tu mau le lofo le tua I lona nuu o tangata o Israelu. Aise a nanga pengo whea kore amakanga. A ka ko mana manama le winga le upu Israelu. Lau o wha ingoa ai le nuu le na. Wha ingoa ai tangata, wha ingoa ai mare ele. Wha ingoa ai o ngā sami ma mea umanawa. O i o ngā re o ngā sami ngā o Israelu. O i o ngā ele ngā o Israelu. O i o ngā wha ngau ngā o Israelu. O i ngaka, ka ngaka Israelu. O i ngā pūrenga, pure anga Israelu. Wha ingoa ai le ngula. O le ngonga winga le upu Israelu. O le ai ma le tua. God is there. Everything they do it accordingly to the will of God. Whaia me lava. Whawhi kaua. Ai mana malama I yaku muula makala anga. Lengo whea koe. O la kou lava kūmanga nguu e iei makaua. Ara winga no tarere whaia tu wha mao ngia lava I le amatanga rau whai po sumana tonu. Whai mai. E whai au mona tamaa. E whai foi o ia mo watali. E whai au mona tamaa. E whai o ia mo watali. I rea tara noa. I re a inga re whameo. Ke whaia se a inga mo o oe. Ke whakulai se a kari pe a uma oe. O ke whakuma winga nonga malo. O ke whakuma winga nonga whaari e whavavau. Ta meno na ia whai upo sumane toru. E whai au mona tamaa. E whai o ia mo watali. Lai kala ngoa I ko kongo re a inga. Lai kala ngoa o lai iai re tamaa. Whakasi mene kari. Ta ia mara ki ngā mare a inga. Lai ko kongo yo. It's there. And God is there. God is still there. God was there and still there. And He will be there forever. Yeah. Hawa onga whaungangana o le mālo Israelu. Ka meno na ia rwanga I rua. O te le ave se ina lo ua lofa ia te ia. O te le ave se ina lo ua lofa ia te ia. I will love him. Te le ave se ina lo ua lofa ia te ia. Sau le rwanga I tonu. E pei ona o ave e se ina I le na mua ia te oe. Le na mua ia te oe. O le atua la, e tu mauro na lofa I le tangata, e lofa I ai le atua. Ai manga kua ka akare o saura I le I usika I le atua. O le I usika I o saura I le atua. Na mafua inga sui le whina ngalo o le atua. Ana nga leo se kala o kala kuspai. E peio na o ave se ina a koe whakopo I ngā lo ua lofa I le na mua aku ia ke oe. Ngā ua lofa I ai. Inga ua whai mai le nguu. I fia mga o mia se lako o kupu. Ngā ua I oe aku I ai. Anga a maka o le leile o langa o sauropa e whai kau I ai. I le maka o kia foi o ringi kupo o sauro. Ai umangi. Po whai longa fia poko. O longa leo sikai. O mafua I o ngā wha ama walunga lo na loto. O mafua inga le wha longo le polo a inga ne atua. E wha pe ngāri tangata e atu ese ma le atua. Sa mo mat wha fonga mai. Whaungangana na malo Israelu ni tai au. Le whaalongo ko poi leo sikai. O le whaalongo ma leo sikai. E ko puai le whaamawalungo loko. E ko puai. Ia waru ese no marwhinga ngano le atua. Awa ese I rofo I ma le atua. Mai tara tispa ia. E le leipe a kakubo ese ma le atua. Ai le anga pe aru ese le atua makako. Ari whai maina. O le atua. I tu mauru na rofo I rona nu o Israelu. O maure alofo le atua I tangata e alofo I le atua. Ana nga le mangingo whai mai whai posu toru. Sau le ia rwaenga le o le whai mai e le aise atua e tusa ma le atua o Israelu. Vaenga ngai wadu.
Lei se atua tusa ma le atua Israelu le fai tau tina fai po lus fu fa mo. Leli ele ai se tusa ma oe. Ele ai se atua na oe lava. E tusa ma mea uma o whaalongolongo i ai o mātou taringa. Vai lei. Ele ai se tase tusa ma le atua Israelu o i le kalo le ta vita ma fai le atua. Le la koe fai tau tina fai po lus fu fa mo. Leli ele ai se tusa ma oe. Ele ai se atua na oe lava. E tusa ma mea uma ua whaalongolongo i ai o mātou taringa. Ele ai se tusa ma oe, ele ai se atua sili atu be tusa foi ma oe. Aisa ongo o mea ua whaalongolongo i ai o lātou taringa. Whaalongolongo i o lātou taringa. La le ringa lupu le whaalongolongo i o lātou taringa. I poloa inga masau noanga le tu. Te talainga le tu. Le tala noa mai i tangata le whaalongo. Wa ale le whaalongo. Ngai usika i foila i e whai. A le whaalongo. Ele se me le i ke whaia mo o whaia. A le ua lava le whaalongo. Ale tangata o le atua. Lava whaalongo o le tangata. Langa ke loa le ngai oi mai le atua. O le nuko o le atua. O tangata whiriwhiria le atua. O le tangata foi o le atua sa mo man whaafunga mai. Ele langa whaalongo longo i le atua. E pisi a whai ngā luenga, pisi whiau, pisi i ti ute ma tō whinga a. Ai whaalongo longo i le atua. Ele lei whaalongo longo i le atua. Whamaina i ai leise tua tusa ma le atua Israelu. Vaenga iwa. O le whaipo lusu tasi whamai. Ele ai fo i se nuu. I le lalo langi a koa. E kukusa ma le nuu o Israelu. Lera whaitau tina whaipo luatas. Wai ea se tasi nuu i lalangi e tusa malo nuu o Israelu. O le na fio atu aile atua e lawe ai e whai mo na lava nuu. E whai mo oe le sua whatele mana mitautia. Ina ua tulia o nuu ese i luma o lo nuu na lawe ina e oe mai e kupito. Ele ai foi se nuu le lalo langi a koa. E kukusa mai Israelu. Ma air ka kusifai kau mar ka fai upu nga le nga fai tau atu nei le tina e wha maungi e la ukala le fai aku ke u wha pēr mai sesi o sa ukala nga whaua ya ora ukala le e menga o whea kua e ma ngai ar ka kor kusifai ia e a o mer kusifai ia tatou da koe fai tau wha mare more tina fai upu e luasu maritas. Wai ea se tasi nuu i lalangi e tusa malo nuu o Israelu. O le na fio atu aile atua e lawe ai e whai mo na lava nuu. E whai mo oe le sua whatele mana mitautia. Ina ua tulia o nuu ese i luma o lo nuu na lawe ina e oe nei e kupito. E le ai se tasi nuu i le lalolangi e tusa ma le nuu o Samoa, lei, o Australia, lei, o Isaraelu. Whai maina ia o le na fio atu ai le atua e la vea i e whai mona lava nu. Ui ka whiwhi. Niki oa a shock o mane nano na miso. Whai maina tana tuspa ia a e le mangingo, korera wha mangingo aku, mua no fo inga tupu sur fitu, whai upu e luas furumane tas. Whai mai o ai se tasi nuu i le lalo lange tusa ma lo nuu o Israel. O le na fio atu ai le atua e la veai e whai mo ona lava nuu. E whai mo oe le suafa tele mane matautia ina ua tulia o nuu ese i luma lo nuu. Na la vea ina e oe nai e sisi ngu e kusa malo ngu. O le ngu o ele atua. Ma e a fio ako e la vea i mairo ngu. A o i aiko piko ma e a fio ako. E a fio ako ma ko ako ma mose malo. Ma o maire o ngu o mai i le malanga i le vau. Sa e iai yo. Sa e iai.
fa mai o mea umanga o ia le ngu mai koe fa mangaku aku ya Mose male ngu fa mangaku aku ya Yosua male ngu fa mangaku aku foi ngu inga wo ko ngu ngu e o mai ya ile kai au ni ne ai fio ko ai fa mai no la ia o foi nga e kulia ese ngu ese kuli ese ngu ese malo ngu o Israel o le vaenga sfulu o le atua o Isaraelu na fai tau tina fai po elusu mane lua fa mane na fai e oe o lo nu o Isaraelu mo lava no e fa va o e foi leli ie wa fai oe mo la toa tua na fai e oe lo nu o Isaraelu mo nu e fa va o e foi io vai wa e fai wa fai oe mo la toa tua leise singa fai ngu ure mo ngu mangu ole atua lava nga fai le nu o Israelu mo ia lava au le ngu e fa mama ane kwa uma ku lumanga le fa uma ku nga fai le atua le nu o Israelu na vara bea ele atua ya ile atua me uma lava fili le atua fa tu mau le atua to ele atua fa manuia ele atua na fai kauna tina fai po lua fa lua lima lua ono lua fitu e fa uma ko ma po kala me chai wa fa tau no uina uma lava ina ia fa mamaluina lo sua fai fa va yes e fa pea o le ali o au o le atua o Israelu o le atua lava ia Israelu ma ia fa tu ma wina le aingo ta vita la o na yo luma awa o oe lo o tu wai wa e fa ni mai la o na te faia se ainga mo ia o le mele o manatu ai au la o na te talo atu yo luma o le nei le ali ia o e lava le atua wa e fetalai mai le mea le lei i lau o ona. O le nei foi, ia e fina ngalo e wha manuia le a ingo lau o ona. Ina ia iai o luma e wha mawau. A wā le atu ai, a wha manuia e oe, ona manuia i lava lea e wha mawau. Hallelujah, Jesus. Ngai au ni. Vai ngadu wha umatu jatu por kalame o whaungangana o le malo Israel. Le ala toi fai tau e tina fa mole na fai po lusu marfitu fa uma ko po kalame o le nei foi ia e fina ngalo e fa manuia le a ingo lau o ona ina ia iai o luma e fa vau a wa le ali ie a fa manuia e oe ona manuia ai le e fa vau a wa le li ie po a wa ye o vai a wa le tu vai a fa manuia e oe ona manuia ai le fa vau whaungangana o le malo Israelu i le neita e au. A wha manuia e oe le a inga o lau au auna, le kana lea ka vika. A wha manuia e oe le atuae, le li ie koe mamongo mea i ngā kuskala, le suwafo i o vae, le li ie le atuae. A wha manuia e oe, o ngā manuia i a le wha mamau. O ma fa manguia le tu no o Israel le o Israel o ma foi fa manguia le tu ya ka ko ngu ese kai ko ma po kala menita ya o ma foi fa manguia o le tu le menga ko fie o le ku ke ngalu e ma ngo foi pe ki fa fonga mai sa mo po Australia po Hawaii po America po New Zealand po fe na fa o ma fa manguia le tu ya oi uma fa muia ka ko ele tua a fa manguia la o ele tua fa mai nei o nga e manguia ya le fa ba ai a fa manguia o e la unga ruenga ki o fa pe mai na le fu wo lo ke mai nga ale fa ku ide ma fa le o angale ya o ile bosa unga ruenga angale ilo poko mo ka mai angale o kusi uma o nga va uma ku ya ile tua no binga ngalo pusara e ku ya ile tu
po o fea lava me o sa ni le tu me le tu e fai pulenga fai ka wa cortina e ko ko inga yo inga le tu ma fa ku ma winga yo le tu ma wai o inga a e maura inga o le tu fa me na yo le o fai pule lu su ma fai tu le li ie yo vai le tu a e fa manguia o manguia ya le e fa ba manguia ya le fa ba fai uma po kala me ni chai o oe ma o tanga chai manguia e manguia i le tua o le tua o Israel o le tua o Samoa ma le tua o le nano rangi ako ma le tua o mea uma alu malau tani tonunga ngeiva yaso ka koe wheiloa i le vai aso fau le alofa le alii o oe o le kangaka e manguia wa hafo inga e manguia o ngā o le tua fa meina i o le tala tāwita o le mea lea lea tua mo o fili ai o te tatalo atu ia te now and this is the reason why I choose to pray unto you o fili o te tatalo atu na fa marosi le ki e o marka pukala fa marosi le ki a fa manguia le ko e ki o wangi ngaro si kakalo o wangi kilo kongo kakalo e ile vi inga o le fa manu ma le fa ngi kanga o le fa ko senga manga o e vai ave mo le vi inga I meu fa ile ko fa ko se ile ko de kaude fa yo sa kakalo mo kaude inga ko kakalo ia mai ko vala vai muri ar ko vala wa ko na fa mai Yesu o me o mana ko ke manga o yo ko wole mai ka mai wala ya Yesu me na fa bicha le tua o lo ke fa mo bia mai ngi ngu fa mo bia mai ke mo lo wa inga me ne o fili ke ka kalo ku pe ya we kalo pe ya we to ana stalo ile tua ke mo wa pe le tua man Father, we thank you so much for your word. Thank you, Holy Spirit, for your anointing, understanding, wisdom and knowledge. Thank you, Holy Spirit, for the authority. After mole mana, mole pule o matu ina mai Yesu. Au lo fa ngai yoye le ngang pa io oele tua. Fa ye o matu fa matala le tua. Meri lilo melo loto o fioma. Lo ye pe nina o lo ye auro. O lo yai macha ua. O lo yai le manuia le. Mai le por kalame, mai le upo oe. O fa ai o le por kalame ni chai. Deli ye o vaile tua a wa ai fa manuia. O na macho manuia ya le fa va. Le tua ma fa fa wa changa. Oi o la au manuia fa va de tino le no. O le manuia fa va o le manuia o macho mau ya Yesu. O le li o le ola. Mai ma ue pena I loa se manua e ole mai nang o le vai o te vatu ia te oe o le vai puna le vai e puna o le puna e o le ola e whawawau o le manuia le o manuia inu ese a le tatalo e wha au mai ma polkalanga se e anga le leilo nu se e le ngata na wha pupula oe o le atua o Israel a o na isa unia fo I wha o le tanga mo I ma tau mai la tau fo lo fangia lo no I file mua me se fo ile tuo no uma la langi fa manuia se ma to no pele sa mo ma so se tangata sa mo fa manuia o auna e lo fa malo longa fa wa ye o mamai lo fa o la tanga ye o fia mo na mia lo fa o la tanga lo fangia ye o fa pui lo fangia ye o mafatia lo fa me senga lo fa ma fa nanga o na vala fa manuia pastor Mike ma fa to ya Sarah no foalo ma le kolopo le ia lo fangia la o fio manuia lo ona ia 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 no foalo male kalesia manuia o matua tai le tua meso so au na manuia o tuspaia manuia o matua pelenga o mai masani o ainga meso fo yo nga ruenga e kalesia the Prince of Peace manuia le ia matua uma I le nei tai fo I matua mau ia to ele vi inga fa manu mar fa le tanga fa mangalo matua nei tai au Yesu le amen. Ia vi ia le tua fa tele la velo o mai ta to por kalame ia vi ia le tua tai lo talo mo fa malosi mai lo fa tele atu manuia tele to e ngol ia so mo nei ia so we love you so much. Thank you. God bless.
Patalo fatu I lau mai moanga Samoa ene nei tu lau le aso. Io paia whale TILAULELEI, io mamalu whale tunu u tainane o mamalu whale malo. Au le nei wha manuianga he wha singotonu lava I le nei whala puputonga po le nei company FAU ua whatuina e tau o le Alia Tours. Ona ua iai le wha moe latou te tāpena ina tulanga uma mo wha moenga o tangata mai moa. Ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa. Ai me se ai e fito I tonu la lato o nanga I le nuupa ia I Usalema po Israelu. Vea nei awa no tā ua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audi le mali atoa, le uatea po la tai fosi, o le ministao whaatoanga ma whai ngā whaiva e mo moli atuai wha manuianga I la o tau tau mo whainga. O Yerusalema, po le nuupa ia o ISARAELU, o le nuu o le atua, ma o I e tau nuu ma I ai tuli inga o le lalolangi I le tala whasolopito. Ma o te matua I o lango ina la o tau tau mo whainga. Ina ia manuia, ma maua I lato uma o e o la malanga siasi ma malanga mai moa I le nuupa ia. Wha matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma I le tusi pa ia. E wha mautu ina ai lo tātou telitonunga, ai maise lo tātou wha tua. I le tau langa ma le wha o la tanga na saunia e Yesu Kiriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Yerusalema. E peiona o moli mawina ina ua o wa siasi fo ia I le tausanga. Ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanui atu le tau mawhainga a I lato uma o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le Alia Tours, ina ia manuia la o tau tau mawhainga. Whaamoi le atua, ma I o tau manatua, o lo o iai le whea ngainga Samoa, ma Yerusalema le nupa ia. Whea ngainga le atua o te whaamanuia, ia I lato o e whaamanuia I lo nu. Mai o te whaamalaia fo ia I lato o e whetu I lo nu. Yerusalema I o I mata o le atua I le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola e le atua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le atua. Ina ua malanga I lato na wha tau nuu ina le malanga I kanana. Ia manuia lo tau wha moe, Alia Tours, ma ia alofangia le atua ia wha tau nuu fuafanga uma. Wa utou tāpena ngaina I le nei au nanga tāua. Wha manuia le atua, soifua mai manuia. Greetings and talofa to you all, our distinguished guests, ladies and gentlemen. I wish to convey my sincerely appreciation and my blessing to the Alia Tours for such a great initiative to start this tour company to accommodate all the people that wish to visit the Holy Land of Jerusalem in Israel. Jerusalem in Israel is the land of God on earth. That is where all the history is written and all the history will revive in future when Jesus, our Savior, will come back. I wish to congratulate the Alia Tours and the people involved, the management, the administrators, and wish you the very best for all the plans and preparation that will guide and look after each and everyone that will wish to travel to Jerusalem. I have been witnesses myself in 1999 and 2000 year when I visit Jerusalem. It's unbelievable. It's heaven on earth, where all the sites, the scriptures that is written in the Bible and the history and the present and the future, this is the land of promise that God has been offering to us. And it brings back all the strengthening of our hearts and our soul and our faith in Christian in this world where we're living in. I wish you the very best, Alia Tours, and my only advice is to trust the Lord with all the plans that we are just about to deliver
for all the people that we wish to travel to the Holy Land. God bless you all. God bless. To all our friends in New Zealand, Australia, and the islands, I have good news for you. Aliyah Tours is open in your region, headed by Timo Williams. The whole idea is to bring Christian groups from your region, churches, leaders, worship leaders to come here to the land of the Bible, to be encouraged, to walk where things really happen, to taste and to touch the miracle that God has done with the people of Israel. I want to encourage you to be in touch with Aliyah Tours so they can organize your next tour to the land of the Bible. And I hope, like we say in Hebrew, Bashana Haba B'Yerushalayim. See you next year in Jerusalem. Thank you, Timo, for all your hard work. To you guys, let us come up to the house of the Lord in Jerusalem. Shalom to the beautiful people of Samoa. My name is David Del Coso Westerman, and I'm a tour guide here in Israel. I'm in the Valley of Jezreel right now on Mount Carmel. And it's been a pleasure working several times already with Brother Timo, and I look forward to work again with him and the beautiful groups that he brings. Really nice people that are a blessing to us, to this country, and I have a wonderful time going through the country and sharing and learning about all the different important things that happened over here, and being part of the amazing groups that he organizes. So I just want to bless Timo and send him my regards, and to tell everybody that is considering coming to the Holy Land, to tell you that Timo is really the best option. All the best. I have taken 2 tours of Israel with Pastor Timo in 2013 and in 2016. What I like about the tours with Pastor Timo, the tours of Israel, is his intimate knowledge of the land of Israel, his passion for the people, and his passion for the land. He's a great Bible teacher, and he was able to explain clearly the events of the Bible that occurred at the various locations we visited. One of my favorite memorable experience of Israel was in Jerusalem, walking up the hill, Via Dolorosa Street, and imagining Jesus carrying the cross up the hill to be crucified. We were so emotional that day. It's beautiful. It was beautiful to experience Jerusalem that way. I highly recommend the tours of Israel with Pastor Timo, and I look forward to joining one of his tours in the near future.